Još jednom dobro jutro. Dobro jutro sa Svetlanom Stanišić. Svetlana, kako ste? Dobro jutro, evo dobro. Kada vidimo mladu ženu jednakog tela, idealne linije, jednakog tena, idealne linije, pomislimo ili da je profesionalna sportiskinja ili da se apsolutno ničim ne bavi osim svojim izgledom. A vi? A ja profesor. A vi profesor. Da. Što kaže da je jedno od stresnijih zanimanja ovih dana u Srbiji. Razgovaramo o hrani, o onome što je vama struka i za početak jedna stvar koja nas zbunjuje sada pre početak sezone svežeg voća i povrća, a to je kako nam se sve nudi, kako je sve pakovano. I onda dobijamo jabuke sa etiketom, kao nekada banane, dobijamo salatu koja je isackana, oprana u najlon kesi, spremljeno meso koje je vakumirano. Koliko može ambalaža da utiče na ono što jedemo? Pa ambalaža, posebno ta plastična ambalaža, može da utiče, ali najviše na tečne stvari. Dakle, zato što kada su posebno vruće tečnosti u kontaktu sa plastičnom ambalažom, onda dolazi do prelaska tih nekih hemijskih rezidua materija, ali na to treba da obratimo pažnju ne, na primjer, kod tih namirnica koje ste naveli, nego više kod kafe, čajeva, vrućih napitaka u tim plastičnim čašama. Znači, to je ono što je najrizičnije. Sipanje čorbe u neke polistirenske, to su one kao sunđeraste, bele U to se pilite ide, uglavnom pakuje sa najlonom, oni baš zaista kao stiropor. Jeste, to je polistiren. Dakle, takve stvari su, da kažem, mnogo opasnije od ovoga što pakujemo, a da se radi o svežem voću i povrću. Inače, voće i povrće je poželjno unositi, tako da... Čak i ovo iz staklenika. To je još jedno onako dvoumljenje u prodavnici. Da li je sada vreme za rotkvice, da li da ih kupim, da li imaju ono što će imati rotkvice kada budu i ekosezone? Pa, znate kako, ja generalno volim kada dajem nekakve preporuke da se uzdržavam od toga da plašim ljude, zato što danas nutricioniste koriste ovu zbrku da kažem da je nauka napredovala i da sve znamo što se nalazi u hrani. Mnogo ljudi se plaše, mnogo je zabluda prisutno i onda između ostalog se spominje i voće i povrće, pesticidi u voću i povrću, da li je sastav kvalitetniji, manje kvalitetan. Ono što su do sada naučne studije sigurno pokazale jeste da onaj ko unosi više voća i povrća zdravije živi. Kakvo god daje. Kakvo god daje, da. Tako da, inače, u proseku mi otprilike oko 13 pesticida imamo u svom telu, tako kažu nekakve američke studije. Jesmo ih uneli ili smo rođeni sa pesticidima? Uneli, naravno, ali ne unosimo ih isključivo kroz voće i povrće. Unosimo ih također kroz vodu, na primjer u poljoprivrednim nekim područjima i vode zagađene pesticidima. Tako da nije to jedini način, ali generalno u zemlji Srbiji gdje imamo, na primjer, 55-60% predgojaznih i gojaznih, gdje je gojaznost posebno prisutna kod mlađih ljudi, gdje 35% ljudi puši, definitivno, mislim, nekako bilo bi preterano obazirati se na voće i povrće kao izvor potencijalnih štetnih materija. Opasnosti. Apsolutno. U siromašnijim krajevima sveta su gojazne žene poželjne, zato što su one odraz i mase, jel? A u razvijenijim svetovima je vitkost ono što se traži. Znamo svi da je zdravlje negde na sredini. Šta je to što nas je dovelo do toga da smo sve gojazniji? Je li to testo ili je kvalitet ili količina hrane? Pa ima veze jedno i drugo. Naravno, generalno danas moderno doba je takvo da vi u malim paketima hrane imate sabijenu energiju. To je zbog toga što smo mi iz prirode izdvojili, odnosno ekstrahovali šećer, zatim mast i naravno so i sve to spakovali i izbili u male pakete hrane kao što je, na primjer, brza hrana. Uz to je hrana i kvantitativno postala dostupna. Na svakom ćošku možete da kupite grickalice, slatkiše, a neki ljudi onda pomisle da ako je nešto dostupno i ako im se stalno nudi da je to možda i normalno da se jede u većim količinama. Ili u manjim, svejedno, jel? Ne treba, to se kad tad pretvori u naviku. Osim gojaznosti koja je izazvana na taj način, kod ljudi sa godinama, da li sporim metabolizmom ili kako se dešava da popuštaju i da postaju sve krupniji, a tvrde da ne jedu više. Je li to moguće? Pa jeste moguće. Dakle, mi generalno kao ljudi, kao vrsta, smo specifični po tome što se lako gojimo
jer to je naša odlika, prosto zahvaljujući tome smo preživeli, ali danas svakako da postoje izvesne metaboličke razlike. Verovatno da znate i vi možda nekoga, vrlo je retko, ali nekoga ko može mnogo da jede i da se ne goji. Postoje takvi ljudi. To je astenična građa sa relativno tankim žilavim mišićima, bez mnogo pratećih masti. I postoje oni ljudi koji su krupniji, imaju razvijeniju muskulaturu, krupnije kosti i veoma lako dobiju na masnom tkivu. Masno tkivo generalno ide zajedno sa mišićnim tkivom, zato što ono obezbeđuje energiju za mišiće koji su, da kažem, na neki način luksuz za telo. I moguće je da imamo utisak da se gojimo od vazduha, posebno u nekim godinama. Razlog za to može biti i hormonske prirode u tom slučaju. Ono što treba da kažem, provere ti ljudi, pre svega su hormoni štitne žlezde. Dakle, može da bude slabiji rad štitne žlezde. I druga stvar jeste insulinska rezistencija, koja je jako česta u poslednje vreme. Također je posledica uzimanja velike količine tih prerađenih namirnica i odnosi se na to da jednostavno insulin ne funkcioniše više normalno u telesnim tim okvirima i to je neka uvodna faza za dijabetes. Dakle, ako se zanemari, ako se propusti na vreme da se reaguje, može biti uvodna faza za dijabetes. I zaista se ti ljudi mnogo lakše goje. To su standardni laboratorijski testovi, nisu neke posebne analize iz krvi? Naravno, odete ujutru, prethodno ne jedete 12 sati i 2 sata samo morate planirati da ostanete u laboratoriji gde se na pola sata vadi krv i kontroliše se nivo glukoze i insulina i onda se vidi kako insulin, odnosno kako pankreas reaguje na povećanje, odnosno na taj unos glukoze. To je to što nam je donalo savremeno doba, da nas češće hrana ubija nego što nam pomaže da ostanemo živi. Ljudi su počeli često da koriste zamene. To je i oduvek postojalo, ali sada je i kvalitet doveden u pitanje. Zamena za puter je margarin, zamena za svaki kvalitet ima nešto što je jeftinije. Koliko je to opasno? Da, evo sad kad ste spomenuli margarin je definitivno, da kažemo, loša zamena za puter. Zapravo margarin ima dosta transmasnih kiselina koje su danas za srce i krvne sudove pokazane kao štetne iz nekoliko razloga. I obavezno je naznačavanje na svakoj etiketi, možete vidjeti na deklaraciji, na čipsu, na bilo koje namirnice koja ima masti. Ima toliko i toliko masti, a od toga su transmasti u toj količini zastupljene. Te transmasti koje se nalaze, na primjer, u margarinu, povećavaju mnogo rizik za nastanak bolesti srca i krvnih sudova, a nema ih samo u margarinu, nego danas kada lekar daje preporuku, da kažem, za zdravstvenu, najčešće kaže izbacite slatkiše. To nije samo zbog šećera, to je i zbog margarina, odnosno na etiketi piše hidrogenizovana biljna ulja. To je u stvari margarin. Toga imate u čokoladi, na politankama, svemu kremastom, imate u keksima, u sladu, imate u integralnom keksu. Dakle, integralni keks isto ima margarin, zbog toga se onako lepo topi u ustima. Ima divan ukus, tako da to sve je jako loše za srce i krvne sudove. Kada bi birali neku skromniju ishranu za ljude starije od 40 godina, onda se podrazumeva da je zdravo i za mlađe i da je u skladu sa našim standardom takav kakav je. Šta bi preporučili za ovo doba godine? Pa to što se tiče to sad kao zdravije i za mlađe, možemo reći da postoji razlika naravno među starosnim grupama. Naprimjer, mene studenti često pitaju kako, ne znam, košarkaš NBA može da pojede McDonald's hamburger i da nastavi utakmicu. Ljudi koji se intenzivno bave sportom, koji su u rastu i razvoju, njihov organizam može mnogo toga. Zapravo oni su mašina, najprostije rečeno, za sagorevanje energije. Njihov organizam može mnogo tereta da podnese bez toga da se ugoji. Kod ljudi koji vode sedentaran način života, koji sede ispred televizora, ispred kompjutera, stvar nije ista, naročito ne s godinama. I za njih su dobre salate. Naprimjer, salate, voće, povrće i naravno pače mesa. Od mesa ono što se najčešće preporučuje, to je manje više što svi znaju, to je živinsko meso, koje, dakle, pileće, ćureće, koje nije mnogo masno. Tu je naravno riba, pa i tunjevine iz konzerve, koje neki, ili sardine, koje neki, da kažem, jednostavniji način da se dobro nahranimo. I ograničena količina integralnih proizvoda.
ograničena. Čak i tonus hleba, dakle 2 ili 3 kriške. Ovo što ste sada nabrojali, to u nekim količinama koliko može prosječan čovjek da pojede, izađe oko 1000-1500 kalorija. A koliki je dnevni unos treba da bude? Salata i parče mesa, ja ne znam u kojoj količini može da pređe 1500 kalorija. Pa znate kako prosječan dnevni unos za većinu ljudi je 2000 kalorija. Dakle, sve deklaracije tamo gde piše, ne znam, ovo, na primjer, zadovoljava 5% vaših potreba, to se odnosi na one čije je potreba 2000 kalorija. Sad, naravno da postoje osobe čiji je kalorijski unos, odnosno potrošnja, mnogo manja. To su najčešće žene, znači ako se radi o ženama, i što su one niže i što se manje bave fizičkom aktivnošću, odnosno manje imaju mišića, muskulature, i što su starije, imaju manju potrošnju. Koliko? Pa može da bude potrošnja, na primjer, 1200 kalorija, što je kod nekih, da kažem, starijih baš gospođe koje su onako sitne, mršave i tako, i to je onda izuzetno malo. I vrlo je teško, da kažem, ne preterati tu sa kalorijama. Dok, na primjer, neki krupniji muškarci koji se bave sportom, koji imaju mišiće, mogu da troše dnevno i 3500 kalorija. Sportisti mogu i više od toga. Prema tome, velike su razlike u tom kalorijskom unosu. To se onda odnosi i na dijete koje su popularne ovih dana i djevojke sebi zacrtaju da ne smiju da pređu 1200 kalorija dnevno i sve se tretiraju kao da su iste građe i istih aktivnosti preko dana. Da, to je, dijete danas se tako sprovode da, nažalost, nisu su dobre za zdravlje, preterano su restriktivne, loše su kombinacije namirnica i uopšte odabir hrane. Naprimjer, jedna od tipičnih dijete jeste jedan dan jedete samo testo i slatko, drugi dan jedete samo, ne znam, povrće, treći dan tako. Te kombinacije, prvo, radi se o tome da mi kada se držimo bilo kakve dijete, prvo što gubimo u organizmu zapravo nije masno tkivo, organizam prvo gubi mišiće. Dakle, mišići su čist višak i luksus, tako da se metabolizam usporava zato što gubimo mišićnu masu i kada se vratimo na normalnu ishranu, onda ćemo vrlo brzo nadoknaditi zapravo sav gubitak. To je poznat jojo efekat tih dijeta. Da to ne bi bilo tako, postoji jedan vrlo jednostavan način, opšte poznat, za koji, nažalost, mnogi ljudi na kraju plaćaju kod nutricionista da im neko prepiše, iako sam sigurna da to znaju i ovako intuitivno su mogli da dođu do toga, a to je smanjiti unos hrane, unaprediti kvalitet hrane, dakle jesti te neprerađene, da kažem, uglavnom namirnice, voće, povrće, mleko, mlečne proizvode koji su nemasni, meso, nemasno, integralne proizvode, od toga nešto birati i naravno hraniti se raznovrsno. I druga stvar, fizička aktivnost. Dakle, fizička aktivnost... Šta se uključuje u fizičku aktivnost? Nismo svi skloni tome da uplatimo određeni sport, teretanu i tako dalje. Kažu da je šetnja, dobra šetnja, sasvim dovoljna. U kojoj meri? Kako? Koliko? Neko kaže ne može ako ti nije pojačan puls, da ti ništa ne važi. Drugi kažu 8 km ili džabe se uopšte izlazili iz kuće. Jeste, otprilike spominje se 7 km kao neka dnevna mera, da kažemo, za šetnju. To jeste stvarno strašno za nekog ko se praktično ne pokreće. Pa možemo ugrubo reći da ovi, da kažem, kućni sportovi kao što su čišćenje, usisavanje i tako dalje, nažalost ne doprinose u velikoj meri zdravlju zato što takva fizička aktivnost niti je ciljena i krivite leđa. Dakle, ništa to. Apsolutno ne. Ne znači da se ne troši neka količina energije, ali to je uglavnom nije svrsishodno, jača se više jedna polovina tela, može doći do nekakvih deformacija. Slabi živci. O tome tek da ne pričamo. Dakle, fizička aktivnost, koliko ko može, trebalo bi da bude zaista ciljena i da ima za cilj u stvari održanje te mišićne mase kad se drži dijeta. Sad, kome šta prija? Prava mera opterećenja se vidi preko pulsa. Što vam je puls ubrzani, znači da je fizičko opterećenje veće, odnosno da se više energije troši. Pa sad, ko ne može drugo, može da šeta. Ko može da vežba, super. Ko može da trči, da igra loptu i to je odlično. I uz to možda još na kraju da kažemo da fizičke aktivnosti koje se, na primjer, praktikuju jednom ili 2 puta nedeljno, malo ne više služe povređivanju.
Jer posebno, mislim, jednom nedeljno neko sa velikom telesnom masom, znate, da ode na košarku, mislim, prvo će da upropasti zglobove. Dakle, i to mora da bude malo pametnije osmišljeno, odnosno umereno za početak, naročito za ljude koji imaju veliku telesnu masu. Prepali su se svi, bio je smrtni slučaj se dogodio u teretani, u pitanju je mlad čovek. Svi su se prepali toga i koliko vidim, teretane su desetkovane u odnosu na prošlu godinu, ovu sezonu. Da li treba da se plašimo zbog tog jednog slučaja? Pa dobro, to je definitivno loš zaključak. Dakle, čovek može da umre bilo gde, može to da se desi u teretani. Mladi ljudi kada umiru, to često ima veze i sa nekakvim urođenim srčanim manama, možda sa nekakvim Coxsackie virusom koji je prethodno postojao i tako. Znači, ne mora imati veze u principu mlad organizam koji je zdrav i koji nema nekakve urođene mane, vrlo teško može od nekakve aktivnosti da tek tako, mislim, popusti sa 20 godina. Dakle, tu je morala biti nekakva istorija. Ljudi, devojke su sklone tome da moraju da smršaju što pre 5, 6, 7, 8 kilograma. To se dešava i ženama u raznim životnim situacijama. To prođe bez ikakvih problema i one uspeju u tome. Za mesec, mesec i po nevažno. Da li je moguće da pod stare dane, godinama kasnije, platimo tu razliku u kilaži koju smo napravili pre 10-15 godina? Pa ne. Ne, godinama kasnije ne. Jednostavno se radi o tome da prvo treba redukovati telesnu masu zbog zdravlja. Dakle, što duže godina smo gojazni, to smo, da kažem, više ostavili posljedice na srce i krvne sudove. Dakle, mršavljenje, odnosno gubitak, normalizacija telesne mase je svakako u cilju zdravlja. Sad, način na koji se to postiže, posljedice toga mogu biti akutne, znači obično se osjećaju odmah. Te osobe se osjećaju, na primjer, kad odu na keto dijetu, depresivno, umorno, imaju problema sa zatvorom, ne mogu da se koncentrišu, muka im je, neki imaju problema sa povraćanjem. Dakle, gomila nekakvih problema koji su posljedica tog lošeg stanja koje je slično maltene kao kod dijabetičara, jer dijabetičari ne unose uopšte šećera. Oni koji su na keto dijetama, odnosno na keto dijetama ljudi ne unose šećera, dijabetičari unose, ali taj šećer ne može da pređe u ćelije. I dolazi do apsolutno istog metaboličkog stanja koje se zove ketoacidoza. Dakle, posljedice mogu odmah da se osjećaju, posljedice mogu da budu u smislu jojo efekta dijeta ili nekog disbalansa metabolizma i hormona koji može da potraje malo duže. Ali nećemo pod starost osjetiti. Mnogo je gore ostati gorezan. Mnogo jela su vremenom izašla iz ishrane, poput popare, kačamaka za doručak ili za večeru. Zašto? Da, pa ne znam zašto nisu moderne, verovatno. A popara, znači hleb, mleko i sir skuvani, stari hleb, mleko i sir, sve ređe viđamo. Evo čak i sad kad se vraćaju neka jela, popara se ne vraća. Je li vaš savjet za poparu, kome preporučujete, ko da je izbegava? Pa popara je sasvim u redu i zavisi naravno od količine. Mislim, i može se uporediti, na primjer, sa projom, jogurtom, nekakvim integralnim hlebom po kvalitetu, posebno ako se radi o popari koja je pravljena od integralnog hleba. Da li je to hranljivo? Jeste ako, mislim, u smislu hranljivosti, to je korektan doručak. Ne mogu da kažem da je sjajan, ali je sasvim u redu. Mnogo je bolje nego da uzmete lisnato pecivo u pekari. Dakle, to je ono što treba. Ili mesne prerađevine? Mesne prerađevine, lisnato testo, viršle, na primjer, paštete. To je onako nešto što bi trebalo zaista izbegavati. Što se tiče boljih nekih izbora, tu su od integralnog hleba sa jogurtom, razni mladi sirevi, salate, također u kombinaciji, bilo što od voća, ovsenih kaša, na primjer, čak one ne gotove pripremljene, nego ovsene pahuljice sa mlekom, dodati malo nekakvih orašastih plodova. Dakle, to je sve odlično za doručak. U pekaru također, ako idete, možete uzeti, bolje da uzmete proju ili neku integralnu kiflu, nego sa jogurtom ili sa kiselim mlekom, nego da uzimate lisnato testo ili nešto punjeno, belo testo punjeno eurokremom i džemom, što je zaista onako u smislu hranljivosti baš prazno, a vrlo kalorično. Izdali ste knjigu koja se zove Ishrana i zdravlje. Kako ste uspjeli, odakle vam hrabrost da u moru zdrava, prava hrana i zdravlje, zdravlje i lek, bilje i zdravlje i tako dalje, iskoristite ove dve reči i da zaista po sadržaju se razlikuje to od ostalih?
Pa ja sam, s obzirom na to da predajem već čitavih 12 godina predmet vezan za ishranu i zdravlje i onda sam godinama, da kažem, skupljala tako neke popularne, interesantne priče koje su studenti voleli da slušaju. Tačno mogla sam da vidim šta ljudi vole, šta ne mogu da kažem, prihvate tako lako. Tako da se nadam da sam našla neki popularni način da sve ove složene teme približim široj javnosti, dakle da ljudi mogu da razumeju, da bude jednostavno, popularno napisano, da nema nikakve mistifikacije i hemije, a da opet onaj koji je stručan iz oblasti može da kaže da je to sasvim dobro napisano i da je u skladu sa svim ovim dosadašnjim saznanjima naučnim. Tako da potrudila sam se. Svetlana, hvala vam puno. Mi ćemo biti slobodni da vas ponovo pozovemo da bi dobili ovakve jasne, a stručne i pouzdane odgovore na jednostavno na pitanja koje nas muče svaki dan. Kako sastaviti, pa onda u mogućim i nemogućim uslovima jelovnik za taj dan. Hvala vam puno. Hvala. Sve najbolje, a mi nastavljamo jutarnji program.